Nedorobo wa masipala wa Ekurhuleni Vho-Tania Campell vhopedza vhamba na vhadzulapo vha Tembisa vho fulufhedzisa vhadzulapo uri vha ḓo vusa muḓagasi na zwenezwo kha vhupo ho kwameaho na zwa uri vhadzulapo vha ḓo wana muḓagasi wa kilowatts dza 50 nga ṅwedzi sa zwe vha tshi khou gwa zwone. As the city of Ekurhuleni, we will continue to provide the 50 kilowatts free basic units as we are allowed to. The 100 kilowatts free basic unit is outside of our jurisdiction as a municipality. Therefore, we are engaging with province and national and the national treasury. We will ask for more from national treasury and from national. However, that is a long-term process. Vho Campbell vho dovha hafhu vha fulufhedzisa uri vha ḓo fhungudza zwikolodo nga phesenthe dza 50 zwa avho vhane vha khou koloda masipala, zwikolodo zwa kale na tsumbathengo dzo khakheaho na zwone vho zwi ḓo lulamiswa. Milayo ine ya shuma kha avho vhane vha fanela u wana thuso ya masipala kha tshumelo dzine vha dzi ṱoḓa i ḓo dzudzanyululwa uri i kone u katela vho na avho vha shayaho khathihi na vhaṅwe vhadzulapo. I had to make sure that when I come here, I come with tangible solutions and tangible issues that we can implement as immediate effect. Nga nnḓa ha pfulufhedziso dza Nedorobo, vhadzulapo vho vhonala vha songo fushea vha ri vha khou ṱoḓa u thoma vha kwamiwa. The mayor had an opportunity to come with solutions. She did not solve us. She did not come with any solutions. First and foremost, what we witnessed here was a monologue. What we need is a dialogue. She needed to get into the information of what she was offering here, and then she also went into the issue of free electricity and so forth. She needed to go into depth of how to remove the middleman and so forth, but she didn't cover that. When she entered office, she found 100 units that were free for the community. When she came, she cut off the 50%. We don't know, it doesn't explain why he cuts off the 50%. Vhadzulapo a vha khou pfesesa zwa uri zwo dzhia migwalabo ya dzikhakhathi ya maḓuvha mana ha ita na u lovha vhathu vhana phanḓa musi Nedorobo vha tshi ya kha vhadzulapo. Hu ḓo dovha hafhu ha vha na pulane dza u vusuludza senthara ya tshumelo dza masipala nga murahu ha musi yo tshinyadziwa nga vhadzulapo he a ita na u fhiswa dzigoloi. Vhadzulapo vho fulufhedzisa u ḓo bvela phanḓa na migwalabo arali zwilo zwavho zwa sa swikelelwa.